Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Tang hadin ka to kani kanta big khot jo Green Tech Foundation gila penlong ye gje khi Ahmad ka sekretariat haga khandai tarik wiayong arja open rio ki bor sensyar ka East Kasil district la pha petkut jubor no ye gje khi daga bakit id khot jo kani sang haga boss rengkal ke jinsen ran lang jong ki bor pulit the public land save Lompong Dek Island. Jadi syatuan ke perang napatok minta kasih. Semua yang jadi penyoi yang kat gunung yalam namun tak kari berjalan baru nampak kemarin nampak kemarin hanya kau jalan lain yang lagi kau satu stor cepat yang lagi kau pun penai kata tempur yang ini bersama tak ya bilang kau What is the conversation like? What is the conversation? Jurisdiction ka ba? Gilay bombs. How do I only push us so that we can allow us to demonstrate? Allow us to demonstrate. Why would you suppress our voices? Why would you suppress? Magkacamati insang ni. Magkacamati insang ni. Tidak lagi kan? That you are violating the Siya ka nung If it's a matter of few minutes, I'll clarify. I'll clarify. They're seeking some. Isuan rak tak bos peniang ni tuan kem orang lagi batek janyong ni kem tuan kem dia. Alam tayo. Ngiling ikupret. Di pinton na tu bas dang hangtay yang ini tak kepercayaan. Ibi naduk mana tak kepercayaan di orang ini bukan cong ni, lawan cong ni. Sebalok penyekeran kata. Punten kami punya penibor nanu. Kita punya. Nak kasih saya. Punya peran. Nak bercecai. What lagi? Lompong Dek Island. The public land save Lompong Dek Island. Jadi syatuan ke perang napatok minta kasih. Semua yang jadi penyoi yang kat gunung yalam namun tak kari berjalan baru nampak kemarin nampak kemarin hanya kau jalan lain yang lagi kau satu stor cepat yang lagi kau pun penai kata tempur yang ini bersama tak ya bilang kau